Ороһун эхелеген эдер фермер Александр Тюляхап анал программа кирсен 2-17 сылтан тыйка хайстыбатынан жарыктанан сагалабыт. Агуон ысыллардагы эрге хотону сөргүтен сүй соту текки хорогор мостагы тутар. Олортон бейхонтан таксата ыанарынак. Быйылгыттан сагалан эдер фермер ынактыр улуларгарынан пайылкан ососылжар саңа ынагы ыыр системаны килдер бит. Оны таханан сақтахарар транспортер үлелетер. Быйыл бу ынакы бутерден бакым пробаттардан бут. Онда бу уровневый пайылка бар кылажабын. Уровневый пайылка бу бәті постоянно улак турар, сүйе кахан багарданы улур. Ута битен истанай бәті толорынан берер. Бу манны багар бутын мыратта, бу булырын колу бур инде хоруда кутан улатар, булак бутына күнгө биді улулар, онда отундар асты ағына генен базикер багда быйыл мантан бәлер багардактарына улу туралар. Тол бараттан сөй үлете тептир. Коромбу түрмені бітті ана кыстығы киріп бітін анда тоғысынымда ынақ төрüyorluk üstağıyla bit koramı sıvağımında oputta hıta kaldı. Erge xotonu sörgütü sılaqsın elbək ülener eyer. Kıstıkka toluru belen boları bugünlerge 5 kehler brigade küstək üleni gıtasılcar. Kıstıkka kısamın ıksatımdan haskın rıtına bu kımmak kavut kelimet ülelerdi olacak. Bu hasın düğün bitir yattaq bit. Былыргы сапқо сағана қағастыва қотонара болбаққа күрөйті қағата мергелен былырыңаттан сағалан 10 километр күрөйіні уларыттылар. Otahılaya kırakıralan sühüytler bu kakayanlı kürüye kakanada onu kırakıralan tühü kıyı butan hılga kıralan kürüye butan hangarda butan gindi bit. Bu yıl bu dal bu kürüyetin hangarda bit. Ama tahılaya kürüye bulanı bolunay. Hılayatın kağıstıva kayanlı kürüye nazı bul. 305 tonna otu otton, 105 tonna senaj belemden, qotonun örümünden, eder fermer kıstıkka belem. Evgeniya Barakap, Alexey Starostin, Saqa televideniyete üye bülü.